کوان د دربار ایریشی ده لیکورین و لیپرسین دانه دست بکرن. ام کیمکی جنیز و جنا تکوشر فریال خالد نصب کن. فریال سلیمان خالد ده سال 1967 ده لباجار حسکی روجاوای کردستان جدایک بو. فریال آد ناوا مالبات اک ولات پاریز ده مزند به ده تمن خوی جوانتی ده دکوه ناوا خاباتین ریخستن کرنه. پشتی ویجی 1993 سوزا خویا تولیبونا ناوا رفین پارتیا کارکرین کردستان PKK ده. حتی سال 95 لحرمی خاباتی دمشینه. پشتی وی ده 15 تباق 1995 ده در باس چیاین آزاد به. شهید فریال آب خابات آخوا دهات ناس کرن ده هر دمی ده لجی دهات خواستن تکوشین دا مشاندن. بسالین درش لدروی ولاد جی خابات مشاند. لارمنیستانی 8 سال کار کر. پشتی وی به 2013 را در باسی روجاوای کردستانی ده به ایدی لقادین وکه تربسپی قامشتو منبش و دیرازوری کاردکه. د ناوا سازین خبات دایی مشاندن ده د آستین جورین ریوبری ده کار کر. 31 سال جه تکوشینک دور و درش تیر و تجی میراته یک برخوادانی لپی خواهشت. تفجیر آزادی جی به داخلینه که ادعاین دبیجن شهید فریال خالد اندام وان رد کرد. بردف که تفجیر آزادی جواکا کردستان جمعه کریم درباره ادعاین که دبیجن شهید فریال اندام پارتیا وان رد کرد و گفت سیاست مدار کرد فریال سلیمان خالد نه اندام پارتیا میه. جمعه کریم گفت جنا چالکوانا سیاسی او سیاست مدار کرد فریال تو پیوندی آخوا به پارتیا مرتونه بو. هر وها دیار کرکو دمدیا باشوری کردستان او بطایبتی دمالپرا کرکوک ناو ده هاتیه بلاف کرن کو جنا سیاست مدارا کرد انداما تفجیر آزادیه بو. ده داویه ده بردف که تفجیر آزادیه جواکا کردستانی کد ام وکه تفجیر آزادی همو ایرش او کریارین ترورانه ین لدجی هر ولاتیه که کرد دیکرن بتوندی شرمزار دکن. چارده چلی دولت ترکیه قرکر آشی الخیرات یه ولاتی بناوی عبدال درباس ایج عمود بمباردمان کرد انجام ده 8 تن ارد و 40 تن کپک تلف بویه به قاسی میلیارد و 400 میلیون لیره سوریه جی خسار لخوادیه آج بویه نوچه گانم جودی علی جی تکلداری ویه که نوچه کامده کریه املی تماشا بکن. امنها لاشخانه الخیراتن یا کو 14 چلی ساعت 5 و 23 دقیقه بر به ایواری و جالی بالافرین داگرکریا ترک و هاتبو بمباران کرن. اف آشخانه دویمین و مزنترین آشه لسر آستان نافچه عموده یا کانتون جزیره. درجاهی وی 75 متره و پهنهی وی جی 20 متره. آش یه ولاتی جی عموده یه عبدالله درباسه. آشخانه الخیرات 7 کیلومتر دکوه باشور نافچه عموده لسر یا حسکیه و لگند سنجاق خلیله. اف مطحنایا يعني روجانا 24 ساعة 45 انسان كاركر حتى بينجي انساني بلكي كاركر دفيدا كيتهنا يعني 35 مالبات جدوفي اشي وقت بيجي معيش اليومي دكن اشي عبد الله درباس 10 سال عند خدمته في جليدايا روجانا جوي داره 6 طن ارض دهات هلبرين وبشك مزن جار كانتونا الجزيره وكانتونا ديرا زوري دابين تكر ليش بر إيريشن داغركريه و جبر وان پارچایان ضرر کم مزن لویداری هاتیه کرن. او طیاره لیدا و تلفن جمر هاج و من دی مبچعه خودی وعده وچلو لیدا هدفاوی بنیاد تحتی خرابک ابوی روجا دوال مخستی روجا سیال مخستی ایرو درو دیسم کاری خود کن او ایرو المخ به مدیسا کاری خود کن سبل مخ مدیس بدیسا کاری خود کن 8 طن ارض و 40 طن کپک تلف بویه واته بقاسي مليارك و 400 مليون ليرين سوري خديه و خسار ديتيه خساره مادي الحمد لله بري حرتشتي برينداري مسلامتي بن انا حتى انا يعني مليار و 400 مليون سوري خسارت تاكيد كرنا بيشتي وي تشي دتر بفيجي ام نزانن يعني هين ضحايا مادي شو قاسيد بقي كيجان رقمي ام هين نزانن لفي اشي 45 كاركر دخبتن و دبر جيانا خودكن لفر غاوا ايرش بيكته دو كاركر
حسين عايش حسين يه 23 سالي يجي حسكه هل وها محمد خير شيخ يه 45 سال يجي حلبة بريندار دبن هفسروکا مجلسا گل آر به بریا خسر هریما باکور و روشتات سوریه بریوان خالجی ایریشن دولت ترک شهر مزار کرو گات داگرکریا ترکیه به ایریشان آبوری سیاسی و لشکری شهر ری بریا خسر دیگه گل کو اف شورش حیا روجا ایرو لسر بیاهشتیا و لدش ایریشن داگرکریه جی لبرخواب ده. ارتشا ترکا داگرکر جه شوا 12 چلیه 2024 حتی شوا 16 چلیه 8 دفرین لحریم باکور روجلات سوریه بمباران کرن. ده ایریشان ده بنسازی حریم هات هدف گرتن. درباره ایریشن داگرکریا ترکیه یان لدجی حریمه هفسروکا مجلس ریوبریا خسرا باکور روجلات سوریه بریوان خالد نرخاندن کر. بریوان خالد دیار کر کو دولتا ترک به ایریشن خو بنسازی و سویلین حریم دکه ارمانج وها آنی زمان هر دولت ترکی و ایریشن کوردر دک و زیادتر دک به تایبت بنیه سازی و سازی خدمت گزاری هدف دگره سازین گو سالان گلن باکور و روجلات سوری یعنی تد پیدوین خوینی جانی تدبیر دکرن بریوان خالد گود گلی کو اف شورش حیا روجا ایرو لسر پیان هشت و لدجی ایریشن داگرکریه جی لبرخو بده و کس نکاربه هیناوی بشکینه ام دوی باوریه دنن گو گلن گو به همی پیکاتین خواهد ناوا باکرو روجلاتی سوری جیان دیکن گو اف شورش دان سر ملی خواه و کسی نکاری بو فینایی بشکینه دست کفتین خواه آوا کرن ام دوی باوریه دنن و اف گل هر ناوا برخودانی و تکوشینه دبه بریوان خالد دست نیشان کر کو اوگری و بریا خسر هولدان وان ین خدمتا گل دومن و ها آنی زمان لی وکی ریوبریا خسر هولدان ما هنن گو ام ببن برسب ام کاربن ببن برسب جبو ویگلی جبو ایشین ویگلی ام کاربن خدمت هنجی پیشکش بکن بریوان خالد هر وها بدنگی رای گشتی و دجی ایریشان جی رخنه کر لپیشا رای جهان گشتی لپیشا جواکا ناو نتاوی لی مخابن بدنگی کی حتی ایرو روژین لی آلیوان سازی هیه هفسروکا مجلس ریوبریا خسرا باکور روجلات سوریه بریوان خالد داویه دراغاند کوکه هر دمه و گلی هرمه لدجی ایریشان خودی هلوست به و برخو بده باوریا خانیه کمی هم دیدن دیگری گلنگو بسالان کاری بون سیستما خود چکن سازی خو آوا بکن برخصن بکن همه تشتی به هفر کار و بکن بزور و زحمتی خو به هفر جیان بکن امجی وکیری و بریا خسر امکان ناو دستی مدهیه و قدر الامکان جی ام هر دنوا تفجیری دبن هر دنوا بو ام خدمت او امکان ویگلی پیش پیدا بکن لهرم ایریشین دولت ترکیه داگرکرتن شرمزار کرن لکانتونا جزیره طبقه کوبان او شهبایه به چراکین جدا ایریش خاطن شرمزار کرن لعین عیسا جیم خلق لبرناوندا روسان کومبونو گوتن اف ایریش دبن سدما زندیبونا چتین داعشی خلقین عینی سایه لدجی ایریشان مشیان عاشت وحدة الشعوب مش لبر بارگاه هزین روسیای و گوهری متینگه لبر شاندهک به فرماندارین روسیای را جویان شانده ده هفدتینی ده اشارت به سودگرتنا چتین داعش یا جوان ایریشان کر و گوت اگر ایریشن دولتا ترک دوام بکن و چتین داعشی لحرمی زندی ببه خلکین کانتونا طبقه ایجی لدیجی ایریشان مشیان وهذه النية أفصح عنها الطاغية به همان آرمانچه کمیته تندرستیه و کمیته شارداریان داخویانین جدادان وحرمان الشعب من المياه والغاز والمحروقات وقتل وتشريد الكثير من الأهالي خلق باجیر بانگ لگلی هرمی کرن کل دیجی ایریشان آستا برخوادان و تکوشینی بلندتر بکن به همان آرمانچه جوانین چلاغاجی لقادان بون
Di meşa ciwanan de peyama parastina destkeftî û xurtkirina têkoşînê hate dayîn. Sazî û rêxistinên hunerî û çandiyên Kantona Firatê li pêşiya navenda çand û hunerê ya Baqîxudo ya Kobanî daxuyaniyek da. استهداف المؤسسات المدنية والخدمية في شمال وشرق سوريا. Di daxuyanê de hate diyarkirin ku êrişên dewleta Tirka dagirker sûcên li dijî pîvanê navnetewî ne. Her wiha hate destnîşankirin ku bêdengiya civaka navneteweyî nîşaneya erêkirina êrişan e. Meclîsa Malbatên Şehîdan a Kantona Efrîn û Şehbayê jî daxuyaniyek dan. Di daxuyaniya li Şehbayê hate dayîn de Malbatên Şehîdan banga girtina qada asîmanî li pêş balafirên bê mirov kirin. Li Tirabîspiyê jî konê çalakiyê roja duduyan bi peyama berxwedan û têkoşînê bi dawî bû. Nivîzga edaletê û çaksaziyê ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk bi daxuyaniyekê êrişên li dijî herêmê şermezar kir û got êrişên dewleta Tirkiye li ser girtîgehên Daişê ji bo hemû herêmê gefin, tevgera çand û hunerê yekîtiya rewşenbîran, yekîtiya hunermendan û tevgera hilala zêrîn yên li herêma Firatê li ser êrişan jî daxuyanîdan û gotin, dewleta Tirkiya dagirker bi kiryarên xwe yên hovane sûcê şer dike. Nivîzgeha karûbarên edaletê û çaksaziyê ya Rêveberiya Xweser li ser êrişan daxuyaniyek weşand. Di daxuyaniyê de wiha hate gotin. Hemwextî êrişên dewleta Tirka dagirker li dijî herêmê girtîgeha Sîna ya Hesekê hate hedefgirtin. Ev êriş bi awayekî neyînî bandor li ewlehiya herêmê dike. Hewildanên çaksazkirinê û tedbîrên ewlehiyê ji bo parastina girtîgehên Daişê asteng dikem. Nivîzgeha karûbarên edaletê û çaksaziyê di daviya daxuyaniya xwe de bang kir û got em bang li civata navnetewî hêzên têkoşîna li dijî rêxistinên terorîst dikin ku helwesteke ciddî li hemberî êrişan û encamên wê nîşan bidin. Ji bo ku Daîş sûdê ji vê rewşê negirin hevgirtin pêwîst em destnîşan dikin ku gef û xeteriyên Daişê bi erknîgariyekê sînordar nînin. Bi awayekî mezin bandor li ser ewlehiya herêmê cîhanê û wê li ser destkeftiyên hatine bi destxistin gef bem. Ji bo heman mijarê tevgera çand û huner, yekîtiya rewşenbîran, yekîtiya hunermendan û tevgera hilala zêrên yên li herêma Firatê daxuyanî dan. Daxuyanî ji aliyê Rêveberiya Saziya Şûnwaran ya herêma Firatê Elî Silêman ve hate xwendin. Di daxuyaniyê de wiha hat gotin. Dewleta Tirka dagirker bi kiryarên xwe yên hovane sûcê şer dikem. Hemû saziyên sivîl û xizmetguzariyê kirina armanca xwe pîvan û peymanên navnetewî bin pê dikem. Aramiya gelê herêmê bi êrişên xwe dixwaze xirab bike. Ev êrişên ku bandorê li binêsaziyên sivîlan dike sûcekî nehûquqî û dervî ehlaqî ye. Em civaka navdewletî bi jarteyek û çavê xwe ji hemû sûcên li dijî mirovahiyê digre bi tundî şermezar dikin. Koma dostên Kurd yên li Parlamentoya Ewropayê ji bo nûnerê bilindiyê polîtîkayên derveyê Yekîtiya Ewropayê Joseph Borrell name şandin. Di nameyê de parlamenteran balk şandin li ser êrişên dagirkeriya Tirkiye ya li dijî herîma Bakur û Rojdatê Sûriyê ji Borrell hate xwestin ku êrişkariya Tirkiye were şermezarkirin û ji bo rawestandina van êrişan jî zextê li hikûmeta Enqereyê bike. Parlamenterên Ewropî ji bo balê bikişînin êrişên Tirkiyeyê li dijî rojava ji nûnerê bilindê polîtîkaya derve Yekîtiya Ewropayê Joseph Borrell re name şandin. Ji wan parlamenterên ku name şandin ji Koma Kesk Efa, Francois Alfonsi, Koma Sosyal Demokrat Andreas Schroeder, ji Koma Çep Nikolaj Willumsen e. Serokkomarê Tirk Erdogan armanca xwe ya ji bo dewamkirina van êrişan bi rengekî eşkere ragihand. Bi van gotinan endamên Koma Dostaniya Kurdan diyar kirin ku bombardimana dewleta Tirk binêsaziya sivîlan a ku ji bo jiyanê gelekî girîng xera dike bi milyona mirov bê elektrîk, bê av û bê gaz hiştiye. Di nameya ji bo Borrell hatî şandin de bi awayekî eşkere jê dixwazin ku Tirkiye were şermezarkirin ji bo rawestandina van êrişan zextê li hikûmetê Tirkiye bike. Parlamenteran anî ziman ku herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê ticar ji bo Tirkiye nebûye gefek. Ji xwe hêzên Sûriya Demokratîk bi koalîsyona navnetewî re pêşengî ji têkoşîna li dijî Daişê re kiriye. Koalîsyon qesedê ji bo xwe weke hevalbendekî jiyanî dibîne. Koma Dostaniya Kurd a li Parlamentoya Ewropayê dan zanîn ku êrişên Tirkiye di heman demê de li ser Ewropayê jî xeteriyek e.
ایریش وان شرط و مرجان دا آفرینه که درفت ده جنوب گشبونا داعشی. جبر وان ایریشان کاری قصد یا پاراسنه به هزاران محکومین داعشی جی دخه ناوا خطریه. بیدنگ ماینا لهمبری وان سوج و خطریان نه ری و الترناتیفه که. ارتشا ترکیه قرکر جه 23 کانونی و به بالافرین بیمروف ایریشی به دهان بندین آسایش کرن هر دوی دمی ده آسایش اشکره کرکو اف ایریش جبو تیگبرنا آرامی پیکتین حتی اشارت بویه که جه کرکو اف دهیله شانین داعشی بکوین نوال لب او تفگری ده وی چارچووی ده آسایشا باکور و روشتات سوریه لباشر من بجه چته که داعشی به اپراسیونه که طایبت گرتن هر وها لسر چته چق و جبرخانین هیجی هاتن دست سر کرن. به ایریشن دولتا ترکا قرکر ین لسر هرمی ره شانین چتین داعشی جی کتنه تفگری. آسایشا باکور روشلات سوری لمن بجه چته که داعشی گرد. آسایش د داخویانیا نویسکیا پاروکری ده دیار کر که هیزین وان به مهانه او چته شوپاندنه پشره اپراسیونه که سردگرتن پیکانینه. ده انجام ده او چته هاته گرتن و جبلخانه لسر وی هاته دست سر کرن. آسایش دا زانین که لیپرسینا به چته داعشی رد دومه و او چته لخواه مکور هاتیه که اندام داعشیه. هر وها آسایش باجار راقای جب داخویانی که راگهاند که هیزین وان لراقا 5 کسین که دزیا مالین ولاتیان دکرن گرتنه. آسایش راقای دربار مجاری ده اف آگاهی دا. پیشتی که ناوند مین اولهی چند گلیج آلی خلقی و یا دربار دزینا پز جه آلی کسین نناس و ورگرتن هیزین دیجی تاوانان دست به لیکوری نکرن. ده انجام شوپاندنا هیزین مده دو شبکه 5 کسان که مالین گلد دزن لسر سوچ هاتن گرتن. پشت لیپرسین اف کس جبو دارزاندن جدوزگریا گشتره هاتشاندن. آسایش راقا داوید بانگ لگر کر که جبو اولهی و آرامیا هرمی آلیکاریا به هیزین خوره بدومینن. ناوند راگهاندن یا هیزین آسایش راگهاند که هیزین وان 15 چله لباجار راقای بازرگانه که ماده نارکوتیکی دکر گرتن. ده انجام اپراسیون پیک هاتی ده 6000 حب هاتن دست سر کرن. آسایش دیار کر که کسین سوجدار و مادین هاتن دست سر کرن جدوزگریا گشتیر هاتن شاندن. بناوی کردیتی تشتکه لعفرین نمایت ترکبون به دار زوری تی فرض کرن حقوقناس ابراهیم شیخ و دیار کر که دولت ترک به زوری ترکبون لسر عفرینیان فرض که ابراهیم شیخ و دازانین که لعفرین ریجیا گوهرتنا دموگرافیا حرمی گهشتیه جسدی هشتی. د 20 چلیا 2018 ده دولت ترک ایریشن داگرکرنا عفرینه دا دست بکرن. شینین عفرینه جوی روژه حتی 18 آداره لدیجی ایریشن قرکرنه برخداینه که دیروکی را برکرن. ده انجام ده 18 آدار عفرین هات داگرکرن و اف روش وکه روپهلک نو یارش کت دیروکم. 300,000 عفرینه ده انجام داگرکریه ده بری خدان شهبا و وی روژه حتی نها برخداینا خود دومینن. حقوقناس ابراهیم شغول لسر روش عفرینیا داگرکری آخفیم. شغول دسپیکا خافتنا خوده وها بحثا باجار عفرینه کرو گود. عفرین به باجار آرامی دهات ناس کرن و نیزی 900,000 کس لبر جیان دکرن. لعفرین در دورا 200,000 خلق پنابرجی ین جبر شر سوریه بری خدانه عفرینه و لبر بجیه بونه جیان دکرن. ده آلیه پروردهی جی جارا یکم سر آستا روژاوای کردستانه زمان پرورده بگشتی بو کردیم. اف حمود دسکپتی و پیشکتم بخوشا ترکیه نهاد. ابراهیم شیخو باکشان لسر پیواجه گوهرتنا دموگرافیک داگرکریه ترکیه مشاندیه و گوت اردوغان بری ایریش عفرینه بکه ده گوت ریجه کردان لعفرینه جسدی 35 پشتی داگرکرنا عفرینه دوی چارچوبه ده خلق عفرینه یه رسند ده کوچبر کرن. ده ناوا باجار روژاوای کردستان ده تن عفرین ریجه کردان جسدی 97 بوم. جبر به خواست گوهرتنه که دموگرافیک بکوینم. به ویره 2018 ده دست به فرس کرنا زمان ترکی لعفرینه کر.
وینه و آلین ترکیه لهر دره دالقان شاندا کردی قدخه کرن. حقوقناس ابراهیم شیخو د داوی د بانک لهر کسی کر کو جبو افرینته که ناوا تفگیره گوت. گوهرتنا دموگرافیک لعفرینه د دما رژیما سوریه ده در دو راج سدی 25 بوم. لدولتا ترک و چته و رژه گوهرتنا دموگرافیک گیهشتیه سدی حشتیم. گروسا بردوام بکه هرمک کردی بناو عفرینه و نمینم. هیویام او کو رخصتن مافی مروان گاوین لزگین باویجن جبو داوی لبه داگرکری ورم. بله هر بیستی چلیا 2018 داگیرکریا ترکیه او به هزاران چتین خو دست به ایریشا داگیرکرنا لسر خاکا عفرینه کرن به بنیان نزبونا سالوگر ششمین یا ایریشا داگیرکریا لسر استا هرمی داخوانین شرمزارکرنی هاتن داین ده داخوانیان ده هات گوتن حتی رزگارکرنا هرمین هاتن داگیرکرن و برخودان او تکوشین به دوام کرن. به ارمانجا شرمزارکرنا سالوگرا ششان ایریشا داگرکرنا عفرینه و ایریشا لدجی گرتیگاه صناعه یا حسکه داخوانیان جدا هاتن داین. سازیان جواکا سیویل به وی ارمانجه لقامشلو داخویانی اکدان و هاگوتن 6 سال لسر داگرکرنا عفرینی را درباس بونه لی حتی نهاجی هویتی سوجین دش حقوقی و مرووی لیتین کرن. اموان کریاران شرمزار دکن و دبیجن هونه قد نکاربن وینامه بشکنینن. سازیان دیار کرن که ایریشا لدیجی گرتیگاه صناعه جه ایریشن هیو داگرکرنا عفرینی نقوته و هات پیده چو. ارمانج زندگی کرنا داعشیه تک برنا ریبریا خسره و برفره کرنا اردیگاریا هریم داگرکریه. تعود الذكرى السادسة لبدء هجمات دولة الاحتلال لحسك يجي مجلس مالباطين شهيدان داخياني يقدا وقت إيريشا هوبانيا لسر عفرين واري زيتوني لبرچاوين تواهي جيهاني هاتكرن تركيا جدما داگركرنا عفرين وحتى روشا إيرو إيريش وهوفيتيا خو دوام دكه سازيا مالباطين شهيدان بالكشان لسر إيريشا لديجي گرتيگاها صناعة جي وقت اف إيريش جي كومبلوية كمزنة كودسي قالك دولتان تيده هبو ويك جوان جي تركيا بو دولة ترك دخوازة داعش جنوب زندي بك. ما فعلته هذه الدولة كان انتهاك. مجلس مالباطين شهيدان قاتل تمريجي أبيك آني زمان. أمي هرمين خوين داگركري رزگار بكن نه تركيا و نجي كومين چته دكارن وينامه بشكنينن لهم بروان إيريشان أمي آساتي كوشينا خو بلنتر بكن. أردوغان إيريش كرن و پشتي 800 سالان جارة كدن. پارتیا ایکیتیا دموکراتیک پیادهجی به همان ارمانجه داخویانی اگدا و بالکشان سر سوجن لهم بر خلق هرمی تیپیقانین. پیاده گوت ترکیه نتنی عفرین داگر کر لیبله به هزاران خلق وی رسم کوچبر کر میتنگاه آوا کر و لدیجی شینی مایی جی سوجن هوانه دوام دکه. روژا شمیه 24 2024 ششمین سالوگر کو ایریشا به ایش خواندکارین پیمانگاه تندرستی شهید ویان امارا جی داخویانی اگدا و داگر کرنا عفرین شرمزار کر. هر وحال دربیسیه چل آغا گرکی لگیو تربسپیه جی بداخویانی انجودا داگر کرنا عفرین و ایریشا لدیجی گرتیگاه صناعه هات شرمزار کرن. بله هر اوروپا جيش بو اف شرمزار كرنا ايريشن داگرکریا دولت ترکیه و سوجن چتین وین کو لناو عفن پیک ان ادیم تفگرکت مشاندن هر داوی جی دوستین کردان ین و پارلمانتری وان ین لپارلمانتیا اوروپای تکلداری وان کرنن هوارین دولت ترکیه گلیل دوزگریا فدرال یا حکومت آلمانیای کرن. درکرین و هوبیتیا کو دولت ترک داگر هر و چتین ویل عفرینی دکن دروژه و رخصتن مافین مروان آن نام نتویده رخصتن مافین مروان این مناوی ناوندا مافین مروان و دستور بنگهینی اروپای و سوریه جبو عدالت و حقیقت لدوزگریا فدرال یا آلمانیا گلی کرن برو چاپمنی آوان رخصتنان دربار مجاری دب داخوینه که دیار کر لعفرین داگرکری دولت ترک و چتین وی بریک و پیک اشکنجه کردان دکن هر دو رخصتنان اشکره کرن کو پشتی ایریشا داگرکری دولت ترکیال دجی عفرینه بهتری 300,000 کرد جی واری خوابون داخوانی دته گوتن سوجین کوچتل عفنی دکن دکوین بر حقوق نامنتوی و هات گوتن بن پیکنا مافی مروان ایج علی علیگرین ترکی هات نکرین دکوین بر حقوق نامنتوی و سوجه لگوری پیوانا پیوندار ا حقوق نامنتوی دبک آلمانیا دست بلی پرسینی بکه هر دو رخصتن و توی 6 کسین کوج سوجین داگرکری ترکیه و چتن رزگار بونه د 19 چلی 2024 ده ویل دوزگریا فدرال یا آلمانیا گلی بکن یک جوالاتی عفنی کو اشکنجه لی هاتبو کرن دبیجه هجی همان کریار دوام
bikin. Dixwazim edalet bi cihbê û hesabê xwestin. Ji ber vê ez erka xwe dibînim ku kiryarên tên kirin ji cîhanê re ragihînim. Hêzên gerîla li Başûrê Kurdistanê careke din êriş birin li ser çeperên dagirkiriya dewleta Tirkiye hepeke ragihand, droneke bimbarkirî hatiye rûxandin û derb li çeperên artêşa Tirkiya qirker hatiye xistin, her wiha navenda ragandin û çepemeniyê ya hepekê naslamiya du gerîleyên ku di operasyona şoreşgeriya şehîd Helmet Dêrelok de şehîd bûbûn jî eşkere kir. Hêzên gerîla li herêma Zapêl dijî artêşa Tirkiya dagirker çalakiyan didomînin. Navenda ragandin û çapemeniya HPG li ser çalakiyên gerîla û êrişên artêşa Tirk daxuyaniyek da û ev agahî parve kir. Li herêma Zapê 16 çiley droneke bombebarkirî ya ku dixwest êrişî çeperên şer ya şehîd Diyarbikê hate xistin. Li herêma Rojavayê Zapiya Şehîdê Lîl 15 çiley li girê cudî derb çepereke dagirkeran hate xistin. Li girê Amediyê jî sê caran dagirkeran hate xistin û li bû tevyara wan hate rawestandin. 16 çiley li girê cudî bi çekên giran derb çeperekê hate xistin, li bû tevgera dagirkeran hate rawestandin. Li herêma Xakurkê jî 13 çiley li girê Şehîd Kamuran hêzên yê ji Astarê bi çekên giran li dagirkeran xistin. HPG ragand ku artêşa Tirk a dagirker ji 12 heta 17 çile 25 caran bi balafirên şer gelek qadên gerîdayê herêmên Xakurkê Metina Zapê bombebaran kirin. Li aliyê di navenda ragihandû çapemeniya HPG nasnameyên du gerîlayên di operasyona şoreşkerî ya şehîd Helmet Dêrelok de ku li Zapê şehîd bûne eşkere kir. HPG diyar kir her du gerîla bi şêwazê fedayî û lehengî beşdarî pêngava şoreşkerî ya şehîd Helmet Dêrelok bûn û berxwedana xwe xeta têkoşiniya sala 2024 diyar kirin. Di daxuyanî de li ser jiyan û têkoşina her du gerîlayan wiha hate gotin. Hevreyên me serxwebûn û rizgar bûn şopdarên xeta têkoşiniya Sara, Rûken, Rojhat Erdal û navên xwe dîroka me nivîsandin. Bi pratikên xwe yên serkeftî û pîvanên apûcî, dîsîplîna leşkerî, ciddiyeta şoreşkerî derbên herî giran li dagirkeran xistin. Malbatên hêja yên milîtanên fedayî yên mîna hevreyên me serxwebûn rizgar û gelê Kurd dikarin bi zarokên xwe yên leheng serbilind bin. Ji ber ku bi lehengî û têkoşina xwe ya fedayî ji bo welatekî azad bûne cihê serbilindiya gelê me. HPG di dawiyê de ji malbatên her du gerîlayan û gelê Kurd li sersaxî xwest û soza pêkanîna armancên şehîdan da. Li gorî daxuyaniyê nasnameyên şehîdan wihane. Sefa Altunayî bi nasnav serxwebûn Serhed li bajarê Agirî ji dayîk bûye, 12 çileya 2024 li Zapê şehîd bû û Ronîcan Hemû bi nasnav Rizgar Çavreş li bajarê Kobanê ji dayîk bûye, 12 çileya 2024 li Zapê şehîd bû. Li nêzî deh bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye çalakiya edaleta nobetê li dar e hinek civan çalakiyan êdî mehek û nîva xwe jî temam kiriye, îro jî çalageran teqezî li ser pêkanîna armancên çalakiya xwe kirin û gotin çi dibe bila bibe, em ê Abdullah Öcalan bi çalakiyên xwe azad bikin. Parîzî ne mümkün e merî jiyane bigir. 34 mehin ji rêbera po agahî nayê girtin. Ji bo wergirtina agahiyekî ji rêbera po û şikandina tecrîdê li nava 106 girtîgehan, çalakiya greva birçîbûnê ji aliyê dîlgirtiyên ji doza PKK û paşkê ve hatiye destpêkirin. Bi armanca piştevaniya bi van çalakiyan re çalakiyên nöbeta adaletê yên li nava bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiye hatin destpêkirin, bi biryardarî didomin. Bi duruşmeyan biryardariya çalakiya nöbeta adaletê li Wanê didome. Îro jî gelek nûnerên sazî û rêxistinên civakî serdana çalakiya ku ev 45 rojin li darê kirin. Di çalakiyê de bê navber duruşme û peyamên geşkirina berxwedanê hatin dayîn. Yek jî çalakiyên herî dirêj yên nöbeta adaletê ya piştî çalakiyên li girtîgehan destpêkirî jî li Edeneyê pêk hat. Çalakî di roja 46 de bi serdana rêveberên Dem Partiyê dewam kir. Yazde rojin li İzmirê jî bi heman armancî çalakî pêk tê. Çalakî bi pêşengiya tevgera jinên azad têja a û rêxistinên civakî hatiye destpêkirin bi piştevaniya xelkê herêmê didome. Dayîkên girtiyan di çalakiyê de jî piştevaniya xwe ya ji bo çalakiyê nîşan didin.
نوبتا عدالت یا لناوندا پارتی هرمین دموکراتیک DBP یا لمیردنی جی اف 12 روژن لداره. و ام سرکردنی جوارا دگشاد خوازن گرتی حبسیا. د چالاکی ده جدایگین آشتیه هاجر آکسوی گوت روژین خوش دی پیشا منه. امی جویریا خوشی و ناگرن. امی دست هف برندن و دخوازن ریبرا پو صلاح الدین دمرتاش و تواهی گرتین سیاسی بین بردان. لستنبولجی چالاکی نوبتی به بریارداری ددومه. دروژا 37 آ چالاکی ده جپارتین سیاسی و ریخستنین مافی مروفان سردان پیکاتن. لآمده به همان آرمانجه 45 روژن چالاکی دوام دکه. ای روژی سردان جبو چالاکی پیکات. بلم كما قال بحصار روشطات نافي يمكن لروشطات نافي جي بيشتي شري لغزة يجي يمني حتى إيران وباكستاني راجشي وألوزي زيادة دبن فكر هنكو أفشار لتواهية هرمي بلاف با باكستاني برسوا إيريشن إيراني داو ایالت سیستان و بلوچستان بمباردمان کرن ایران جراغاند کو اگر شر لغزه بداوی نبه و ایریشن لدج اسرائیل دوام بکن او شر لحمو هرمی بلاو به به دەستپێکردنا شەڕی حەماس و ئیسرائیل را رەوشال ڕۆژهەڵاتا ناوینجی هەردووچە ئالۆز دەبێ و ئیحتیمالا شەریال بەلابوونا هەرێمێ زێدە دەبێ. شەوا 16 چلەی ئیرانê bi moşekan êrişî bajarê Hewlêrê kir û di encamê de karsanzê bi navê Pêşre û Dîzayî Kerem Mîxaîl û du kesê din hatin kuştin. Îranê ragihand ku wan di êrişê de tîxurên girêdayî İsraîlê hedef girtine. Heman rojê di saetên êvarê de jî Îranê bi moşekan êrişî Pakistanê kir. Li gorî daxuyaniya Îranê wan bi moşekan deverên rêxistina girêdayî İsraîlê ya bi navê Ceyşul El Adil an gu artêşa edaletê bombebaran kirine. Pakistanê nerazîbûneke tund nîşanî vê êrişa Îranê da. Piştî du rojan Pakistanê jî bersiv da û bi moşekan êriş pêkanî. شکر الله بگو نه درمان تا نه پنجره بل شکر الله Wezareta Karên Derve ya Pakistanê bi daxuyaniyekê ragihand ku eyaleta Sîstan û Belûçîstan yên Îranê li dijî deverên terorîstan êrişeke Kurd neyî pêkanîne. Di daxuyanê de hate diyarkirin, Pakistan rêzê li serweriya xaka Îranê digire, armanca vê êrişa wan ewlekarî û berjewendiyên Pakistanê ye. Her wiha di daxuyanê de tê gotin, di encama vê operasyona ku li ser agahiyên îstixbaratê hatiye kirin de gelek terorîst hatine kuştin. Li gorî dezgehên ragihandneyên Îranê di encama vê êrişa Pakistanê de gundek hatiye hedefgirtin û sê jin 4 zarok mirine. Piştî van êrişan, rageşî û aloziya di navbera her du welatan de zêde dibe. و برادر ما پاکستان مورد هدف پهپاد و موشک‌های Wezîrê Karên Derveyê Îranê Hüseyn Emir Ebdullahiyan jî ku beşdarê civîna Davosê bûye axivî. Ebdullahiyan dibêje, şerê li Xezayê wê aloziya li rojhilata navîn zêde bike. Bi dawîbûna qirkirina li Xezayê wê alozî û çalakiyên li herêmê jî bi dawî bibin. Êrişên eksena berxwedanê yên dijî İsraîlê jî wê biqede. Her wiha Ebdullahiyan destnîşan kir ku ewlehiya Behra Sor jî girêdayî şerê li Xezayê got ger sûcên li Xezayê bi dawî nebin wê herkes ziyanê bibîne û hemû eniyên berxwedanê bikevin nava tevgerê. بلم به نوچه خویا داویا هرمی بداوی بکن او جه ده چله ول شهبایه فستیوال میتان آ پنجمین آشانوی پیکت پشتی 8 روزان ایرو فستیوال به جاره کدن به شاهیا شانوان پیشکش کردنی بداوی بو فستیوال به خلاتیرنا کومین بجداروان جی بداوی بو نوچه گهانی ما جوان مصطفی و حوالی می قمروان شیروان سیدو جه شهبایه را دیگینن اف 8 روزن لشهبای جور به جوشانو تیم پیشکش کردن. ای روزی لشهبا نافچای احداث لسردک میتان فستیوال میتان آب پنجمین بداوید بن. اف 8 روزن لسردکی راو شاهریم و جواکی به هنر شانو تیم پیشکش کردن. ده هر شانوی که ده پیامک، ده هر پیامکی ده راستیک. فستیوال میتان آب پنجمین د ناوا خدا به گلک پیامان پیکات. آرمان جامع جوی فستیوال کو ام هیوین گلخا و ایشا گلخا و برخدانیا گلخا بکن گرزک و بکن نامک
بگینن همی جیهانه ایرو 18 چله کوما شانویا راقا درکت لسردکی و شانویا ها پیشکش کرد. میتان رنگارنگی گلک هریمان لسردکا شانو درخست هوله. آخافتن لسر ناوی ریوبریا گشتی آکانتون عفرین و شهبا و کمیته آمادکار هاتن کرن. هر وها هزین رزگاری عفرین جی بریانامه که خبات هنری یاد فستیوال دهاتی داین سلاف کرد. قالك ومشاركة كنا مدرسة نفس مهافن وتكاس دف جهوناري برنادي وكتشو كرد ياكن دسو بياكن ساعي أري إنه تشكي زماني ما كردن تشكي دجمن هشتي حدود ما بينه ما تشبه لأمي في حدود أمي قطكن وأم جشتي أمي بياكبن. تداويا فستیوال ده ستران هاتن گوتن و گووند هاتن گراندن. هروها کومن بجداری فستیوال بونجی جالی نونرین سازی و دستگاه ریوبریا خسر بجی هاتن خلات کرن. بری بینرین هجم لوردیجین داویا بلتنا خویا داویا روجه او دبجین حتی جاری کردن ونی پیشیا و ببینن دنا و خیر و خوشیه ده ارشاد و بختار بود.